He namukela kambe ka Master Xitsonga analyst channel namuntlha of course ta hi tlhela of course ka timhaka ta kokwani Chauke yi nga kota strong as van still va ha ri ku hi attackeni hi timhaka ta nkosi wa n'wana wa yona u ri ti-video swa hi coverini yi kona loko hi kha yi hlamusela ku ya swi endlise ku yini and stuff like that hi coverini na nkosi luwa various sections and stuff like that so ka simple of course ra ti 28 April hambi no fika ni hlamala hi poste kokwani Chauke of course yi nga fika yi posta yi fika yi kombisa timhaka ta ku guys ni kombela info ya misa loyi u laveka swa xihatla lavan'wani ku right so sure ku hi yona kokwani Chauke loyi yi nga n'wi targeta swinene yi ku 500 rand kwala na kwala call yi kombisa number phone kwala so yi le ku number phone yi le ku laveka number phone ya misa loyi so ku endleka yini a hi tweleni attack ya kona ku endleke yini la ku ve na problem yo karhi a nga hi endla misa loyi let's go hi vona ku endleke yini. Yeah, so the person in question, of course, it's Bro Zami. So na apostolo kan cheka na hi tin'wana ti-postara laniwa munhu loyi a nga endla e video clip i apostolo kan cheka na hi poster leyi nga a swi vona kwalano ku na le hansi ka bottom left a swi vona ku na apostolo M Zami kwalano and stuff like that so video clip ya kona hi leyi hi ta hi cheka hi twa ku endleka yini. Let's go. Sure. Un'wani u tsutsumile a nga lata ni hlayisa ku ve u dyondze ku endla n'wana hi mina marito lama a ya huma ka Risuna Chauke n'wana kokwani Chauke i vula post leyi nga hi tagga hi on top ha kona a xi tsarile swona ni verify the post leti nga ku trendeni kona a ti tsariwe ka data account koka ku ri vo ma 2025 so ni twa ku maybe kumbe swa ku yi va na ti-changes ri va la ku delete I don't know but a na ku defenda ngopfu. Let's go. Laha ni nga kuma dyondzo ku tin'wana ta tixaka ta timali ne wo ti navela ku ntsena loko mali yi ze yi tsandzeka ku hlayisa vana va wena a hi mali ya wena hambi yi nga tala njhani ka vutomi bya wena kumbe yi nga tala njhani ka wena mara mali loko yi ze yi tsandzeka ku ku tlhogomela a hi mali ya ntiyiso. Ti tele ngopfu timali leti a hi ti vona kha ti trenda kha ti lavulisiwa kha ti nyikiwa vanhu mara u tsandzeka na 5,000 yo nyika n'wana sweswi le ku kumbeweni ka mabokisi ya 250,000 200,000 hambi bokisi ri nga durha ka njhani u hava munhu la a nga pfukaka a ti navele rifu so swi kahle ku hi swi tiva ku timali tin'wani ne a ti nge pfuki ti hi tlhogomelini leswi nga endliwa hi kokwani Chauke ne va ti bohile ngopfu ende Gaza sweswi yi veke tihlo ha ri ka this section yo tlhogomela mara yo ti tlhogomela ya swa kahle na vana lava yi nga na vo sweswi of course na boss lady ya va yi kha yi va hlayisa mina ku hi argument liya ya n'wana lowu a le tlhelo leyi koku ni ku swi twini swi le ku vulavuleni but ni twi na ku swi hetelela swi different loko se kuma ku se baby mama tlhelo swi nge fani maybe nge hlayisiwi ku fana so mina ku ya hi believe ya mina I don't think a yi nga n'wi hlayisi kokwani Fonyonyo yi nga yi a yi chela maybe swi nge fani na vana van'wana I agree in that context then letin'wana timali yes I do agree hi munhu wo lava ku va loko voniwa kokwani Fonyonyo sweswi hi nge swi kaneti in terms of letin'wana timali ti nyikeliwaka yes I agree but I don't think a yi nga n'wi hlayisi swi to va swi nga fani ni vona ku lwa na hi timhaka ta xikolo ku a nghena mavalana swi nge fani ku i n'wana wa le tlhelo and yi teke un'wana nsati you need to understand that swa hetela swi affectini nyana kwalani so munhu a za a teka un'wana nsati lowun'wana n'wana wa le tlhelo a nge sati kotiwi ku fana even if ku ri n'wana wa yena so kwalani yi ngo hlasela kokwani Fonyonyo hi kokwani Fonyonyo but let's just be honest guys vana va nge hlayisi ku fana loko ze na n'wana a handle na n'we nga na vana handle let's just be honest a mi va hlayisi ku fana and van'wana va hlayisa completely so a va hlayisi so kokwani Fonyonyo a yi zama kwala yi nga zama kona a yi zama kwala yi nga zama kona loko ra vula ntiyiso mara yes I do agree ku the relationship
hi vone se yi paluxanyana kwala makumunyana after timhaka teti ti kha ti laveka kwale xikolweni. I do agree, a hi nge tshama hi twa hi yona relationship leyi na n'wana luwa kwala ka aspect yaleyo yo fana leyi na I do agree na hi vona ku yi le ku trendeni na yona, so swi heta swi ve complicated nyana. But since yi na vana yi nga na vona lava yi tshamaka na vona swo ya va hlayisa kahle, so it does show ku ri mali liya ya tirha. Laha ngo timhaka to i n'wana loyi a nga tlhelo so swi nge fani straight, hi yona argument ya mi yaleyo mi nga vula ku n'we mi rini sure. Ku lava ku vona ku va sure ku n'wana loyi u yo tirheleliwa kumbe u yo fa hi rifu ra ntumbuluko na hambiloko ku ri ku nghenelele swo nghenelela ka rifu ra yena. Loko kokwani Chauke u xava movha just because of u phushiwa hi ku Gagashi u xave movha ne, se xihundla xi ta huma kwala rivaleni. Ku se kokwani Chauke u tlakisiwe ka kingdom ya yena, mbita yi lava ngati. Mara loko swo ze swi fikelela kwalani swi ta humelela rivaleni. Ku mali leyi mi nga na yona hambi mo borha mimiti yi ngani ka mi kuma mi 20,000. Mara loko mali yi tsandzeka ku hlayisa vana lava nga va wena, hayi mali ya ntiyiso. Mi nga chavi, mi nga zili, mi nga rili, mi nga landzeleli swiyila. Mi yo famba mi rhwala swilo, mi sacrifice hi vana. Hambiloko na loko ku ri ku evuton'wini bya yena kumbe ka rifu ra yena ku na lexi nga nghenelela ne, ku na n'wana wun'wana wo hala ka hina ne, vutomi bya yena byi n'wi lahlekele hi ndlela yin'wana yo chavisa ngopfu. Ku ni pfula mani ku va na xigojanyana xin'wana xintsongo ngopfu, ivi va huwa ku hlambela sweswo swa japajapa kwala xitarateni, un'wana a nwela lovo a xitarateni. So rifu na rona ra kombeteliwa ku wena a kombetela ku ta ya fela byaleni, a kombetela ku ta ya fela matini, a kombetela ku wena u ta ya dlawa hi mukwana, a kombetela ku wena yini, se rifu ra kombeteliwa. Ka leri ka kokwani Chauke leri rifu ne a ko va celebration ntsena, a ku tala ntsako ku se ni kulini spiritually la mi nga boha kona. Chana vula mavito va demeni swi tshembeni. Yena ni ma ya xava timovha hi ku tlula ku cisetela Gagashi, hi to vhe swi vona ka i dlaye n'wana ku langutela rifumo ra wena. Demon. Okay, okay, let's continue. Guys, kokwani phone yi khale kha yi xava movha, let's just be honest. I khale ngopfu, like even way beef khale kuma ka lo hi landzelerisa la phone loko ka ni cheka na page ra yona khale yi na timovha to hambanahambana, even hambi ti-Etios ku hala yi na ti-phone chona ko khale yi na ti-down cap ko khale ti-bagi to hambanahambana before hi vona leta latest movha ni kha ni cheka akhawunti ya yona siku rin'wana. So i khale ngopfu hi kha yi xava timovha kokwani phone yona loko hi lavula ntiyiso i khale. So loko yi kha yi xava na Hilux liya ya 2.8 a yi hala tingati yama yi endla vo Diamond a yi hala tingati yama, i khale kha yi endla swilo, i khale swo kha swi famba ku lavula ntiyiso na ti-Raptor a yi hala tingati yama loko yi xava. So ka leswaku hi ndlela yin'wana vanhu sweswi va expect kokwani phone yi fike yi nga ha xava un'wana movha, musa ku ri khale kha yi kombisa ku yi lava ku xava movha, yi kombise ku yi lava na Range Rover this year, we already know. Swin'wana swilo of course a yi swi kombisile ku yi lava ku swi endla swelo. You see, i khale. And as much very swi vulavuleni ku kokwani phone yi flopini sweswi yi nga swi endla loko na loko kha advertise mabokisi already swi vulavuleni, but swin'wana ni twi na ku swi fambisana ku na jealous. A yi ya fane yi ha xava nchumu kokwani phone nyonyo simply because ku love n'wana. No swi va swi wrong swin'wana, we can see ku swi na jealous exikarhi. Swi na jealous exikarhi, i khale a hi swipulani swo yi ta ku xava na movha this year, so swi fike yi ze yi tshame a ya ha xavi nchumu hi ndlela yin'wana kahle. No aka ya aka because a yi kombisile ku yi lava ku ba yindlu leyi, mi nga mi hleketa ku yi kombise ku yi lava ku ba yindlu leyi le kaya liya hi tolovela yi nga hi tolovela ya green, ya ti-colour ta green, yi lava ku yi namula, yi aka double story, yi kombisile ku yi inspire ni vo Gagashi loko kha yi kombisa ku yo. So I don't know, swi heta swi ni confuse nyana ku kahle swilo swi fambisa xinjhani. See, it's a bit confusing, maybe mi nga ni pfuna na n'wina. I don't really get it. I don't really get it.
Another thing vhele ni nga xi realize i timhaka swo kahle ka gaza munhu i fika a tshama hluphekini because loko ze i humelela it means na something i accuse ku i na nyoka. Yes swi loko swi tani ya kokwana fonyo we can see maybe nkarhi wun'wana ya hola but ni twi loko ku ri ngwe a yo khendla a swi ta tikomba ma diamond wo ka yi ta tala we can see ku diamond wo ka ndhawu leyi talatalaka swo borha i khale i kha yi borha a yi nga zangi hi ku yi khendle hi munhu khale ku i kha yi borha i kha yi endla mali diamond wo ka swi vona ku it's not really necessary that successful so a ni voni ku yi nga accuse of such n'wana loyi a yi nga tshami na yena i n'wana a nga kulenyana hi yo i n'wana wa le handle a swi fambisana na yona even the death so a yi wuzisiwi kokwana fonyo we agree ku ya hola ka swin'wana yi horile swilo swa hi swi updatini na timhaka to ya advertiser la swa funeral a swi wrong but swin'wana nope a yi fiki yi hanya ya mahlweni a ri hedzi leswo guys mi ta mi kha mi vona mavonelo ya n'wina laha hansi laha loko ri amukeza subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe ya tirha a hi pfukeni ya tirha hikuva hi nga va na moya wa vuloyi ya van'wana a hi pfukeni ya tirha hi nga tshuki hi va na moya wa vuloyi ya van'wana